Goeiedag aan al die kykers en lesers. Dis Maries Leroux. Ek is hier saam met Jabulani Senyatso en ons is hier met ons weeklikse nuusbulletin van ons belangrikste stories wat hierdie week in die koerant verskyn. And I'm going to start off with what happened in Khetlenrefuur local municipality, because these guys are the first ones that we featured in this newspaper that are commemorating Youth Month. You know that Youth Month is here, and they brought together various organizations, political leaders, religious leaders, as well as the youth, and commemorated this day on Friday, this past Friday. The story is on page 2 of this week's edition of the Rustenburg Herald. En dan spring ek terug na die voorblad, maar 'n storie wat ook op bladsy 3 aangespreek word. Dit is die borgaansoek van die vermeende moordenaars van Santi Botma. Nou dit is die dame wat 'n paar weke gelede vermoor is, baie wreedaardig vermoor is, en ons is bly om aan die publiek te bekend te maak dat hulle nie borg gekry het nie, alhoewel die saak steeds voortgaan. Lees gerus die storie op die voorblad, bladsy 3, en sien die foto's. Die publiek het regtig die saak goed ondersteun. Ons veg vir geregtigheid in hierdie land. Dit is omtrent tyd. While sticking to crime, the police have given out a warning to members of the public to avoid what we call mob justice after an incident took place in Lethabong this past week on Friday, where people were assaulted because they were thought that they were kidnappers. So keep an eye on that. The police are warning about that. About 6 people have been arrested about that. Dan nog steeds in terme van misdaad, op bladsy 5 kan julle lees oor die jongste misdaadsyfers wat gister in Mahikeng bekend gemaak is. Ongelukkig skokkende statistiek, en Bojanala distrik is ongelukkig voor in die linies van geweldige misdaad in terme van die hele provinsie. Natuurlik het die polisie beloof om dit aan te spreek, maar weer eens vra hulle dat die gemeenskap hande neem, die polisie, die hospitale, polisieeringsforums, lede van die publiek, doen julle deel om misdaad te bekamp so ver as moontlik. And then we are moving to Rietspruit, or Monakato as a lot of people call it, where Matlhare Makauti Secondary School received mobile classrooms. They were much needed because last year when the Minister of Education, the MEC for Education this year, went to Monakato, she saw that the building was not in good condition. So this year, she promised to donate classrooms, and she has done that. The story is on page 18 of this week. That's where I leave it. Thank you to the MEC. En dan net so laastens, heel toevallig of by Grand Design, het ons rooi hempies aan soos elke week. En ek was verlede week by die bloeddienste, dis 'n groot passie van my om bloed te skenk, en daar is op die stadium 'n groot tekort. Op bladsy 2 het ons 'n storie in terme van waar jy kan skenk, die vereistes om te kan skenk. Nou, baie van ons kry koud, nou nie almal nie, maar baie van ons kry koud. So dit is maar bietjie ongemaklik om te gaan lê en te gesteek word met 'n naald en bloed te skenk, maar asseblief, as jy die guts het, asseblief ondersteun hierdie waardige saak. Daar is baie mense wat van hierdie bloed afhanklik is op 'n daaglikse, weeklikse en selfs maandelike basis. That can save another person's life. So Yes. we'll see you again, same time, same place next week. See you then.